Sirkand County ma Kakamega oloro kar kunyo mula ma shine banga kar kunyo no senyore kendo nego jo kunyo mula adek. Jalop governor ma Kakamega Ayub Savula mane loso kinde mane olimo kar kunyo no banga masira no koni loro kar kunyo no dhi konyo loso weche mamoko kaka arita mar jo kunyo kod lwasi makare mar tich. Bende oyango ni gidhi manyo jolony mabiro yango ka bende lono ber kod kunyo. Zamu kirudi hapa tena nyinyi wale. Hakuna mtu anarudi hapa sasa. Hata kuna so ifunge mimi nita coordinate na expert geologists of mining ministry wakuja hapa angalie na environmental experts. Sawa sawa. Sababu mchanga yote kivunikia watu wengi hapa tutapoteza watu kwa mine kama hii. Tuseme yani tulie kidogo mpaka tuangalie vile watapima topography ya soil hapa. Sawa. Na mchanga itakuwa. Sawa. Wale wameaga tutajaribu kuwasaidia tuone vile watazikwa. Lakini for now hapana. Na hivi tu ya Shanta Gold hatutaki Ikolomani.